Yes, nongeye kubasuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Mwese rero mbaye ikaze kuri M24 TV. Reka rero nkomeze kubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda tugenda tubagezaho zigiye zitandukanye kuri M24 TV. Rero bakaba ariho honyine ushobora gusanga amakuru agiye atandukanye, amakuru harimo ukuri, ubusesenguzi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mu nkuru zacu tugenda tubategurira za buri munsi. Ubwo rero reka mbaye ikaze kandi bifurize gukomeza kugira ibihe byiza muri rusange. Mwese rero gumire abakoze subscribe, nshime kandi n'abandi bagenda baduha ibitekerezo mu nkuru tugenda tubagezaho. Mwese rero reka mbashimira, ariko nanone ushobora kuduha igitekerezo cyawe cyangwa se ukaba waba wa mbere mu kuba wakurikirana inkuru zacu kugeza ziba zimaze gusohoka. Icyo ugomba gukora rero nta kindi ni ukuba wakanda ahantu hari akantu k'akazogera, hanyuma rero ukaba waba wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe ziba zimaze gusohoka. Hanyuma rero Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame na madamu we, urabizi ko bari mu gihugu cya Namibia, ariko uburyo bakiriwe ni ibintu bishimishije, ni ibintu bitangaje kabisa. Ubona bacungiwe umutekano ku buryo bukomeye cyane, ni ibintu ubona ko nje n'ubwa mbere nari mbibonye hano ku mugabane wa Afurika. Ku mugabane wa Afurika uburyo umukuru w'igihugu bamucungira umutekano ku buryo bukomeye nka buriya kabisa. Ubona hari moto nyinshi zimuherekeje, imodoka nyinshi z'abashinzwe umutekano ndetse n'ababa baje kumwakira muri rusange. Ubona ko rero ni ibintu ku ruhande rw'u Rwanda ubona ko bimaze, cyangwa se ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda twavuga ko hari ishema rikomeye cyane, kuko Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame ahantu hose agiye, ahenshi mu ruzinduko cyangwa se mu zinduko agenda akora mu bindi bihugu, ubona ko ari umuperezida umaze kubaka izina. Aha rero mu gihugu cya Namibia uburyo bamwakiriye mu buryo bwiza cyane, rero ubona ko umutekano bari wawukajije impande n'impande kabisa, yaba abari bamuherekeje, yaba ndetse n'abari baje kumwakira muri kiriya gihugu cya Namibia, we na madamu we. Ukabona ko byari ibintu byo kwishimirwa cyane, ndetse hari n'ibyapa bimwe na bimwe byari bimanitse ku mihanda, rero bimuha ikaze muri kiriya gihugu cya Namibia. Hamwe mu mafoto urimo uragenda ubona, rero bamuha ikaze hara mu gihugu cya Namibia, ndetse n'idarapo riri ku ifoto ye. Rero ukabona ko uruzinduko rwe hara mu gihugu cya Namibia rwariteguwe, ndetse ubona ko bamwakiranye ubwuzu kabisa ku ruhande rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero uruzinduko yagiriye muri Namibia ni uruzinduko rugamije iki ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda? Ni uruzinduko rero rw'iminsi igera kuri 3 batangiwe na madamu we hara mu gihugu cya Namibia. Ni muri gahunda rero zigamije kunoza imibanire y'ibihugu byombi. Ibiro rero by'umukuru w'igihugu akaba ari byo byatangaje ko Perezida Kagame na madamu we ku munsi w'ejo ku gicamunsi aribwo bageze mu murwa mukuru wa Namibia ariwo bita Windhoek. Akaba rero ariho bagezeyo ku gicamunsi ku munsi w'ejo, we n'umufasha we rero mu ruzinduko rw'iminsi 3 bari kugirira hariya Namibia. Hanyuma rero kuri wa kabiri Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda akaba azitabira ibiganiro bizamuhuza na mugenzi we wa Namibia ariwo bita Hage Gotfried rero Perezida w'igihugu cya Namibia. Ikindi kandi wamenya ku bijyanye n'uru ruzinduko nuko bazasura kandi ikigo cyitwa Namibia Diamond Trading Company. Akaba ari ikigo gitunganya amabuye ya diyama kikanayongerera agaciro, hanyuma rero kikayagurisha kandi gikoresheje amabuye ava muri iki gihugu. Muri ruzinduko kandi rero Perezida Kagame azasinyana amasezerano hagati y'ibihugu byombi mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ishoramari. Hanyuma rero akaba ariko cyane akaba ari ubucuruzi buzibanda ku bucuruzi n'ubundi bw'amabuye y'agaciro, ndetse ibyerekeye ingendo zo mu kirere, ingufu, ikoranabuhanga, ibidukikije, umuco, uburezi, ubuhinzi, ubuzima, ubukerarugendo, amahoro n'umutekano, ibikorwa remezo ndetse n'ibindi. Ibi byose rero ni bimwe mu bizaganirwaho, ariko hakanasinywa amasezerano hagati y'ibi bihugu byombi, yaba ku gihugu cya Namibia ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Muri izo gahunda zose maze kukubwira, yaba gahunda zijyanye n'ingendo zo mu kirere, akaba ari imwe muri gahunda yashyizwe imbere cyane, yaba gahunda
z'ingufu, gahunda z'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ukabona ko rero ari ibintu bizafasha umubano w'ibihugu byombi kuba wazamuka ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Namibia. Ibihugu byombi rero bikaba bisanzwe bifitanye ubufatanye mu bijyanye n'umutekano. Inzego za polisi rero hagati y'ibihugu byombi zasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Akaba rero ari amasezerano abagamije kugira ngo inzego zombi zibashe kuba zakorana, zaba inzego za polisi zo mu Rwanda yaba inzego za polisi zo mu gihugu cya Namibia. Bakaba rero barashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Urumva ko rero umubano w'ibihugu byombi ntago ari umubano twavuga ko ari uwa vuba cyangwa se ari umubano ubangutse cyane, kubera ko ibihugu byatangiye no kuganirana mbere yaho. Hanyuma rero kuri wa kabiri kandi Madamu Jeannette Kagame akaba azatanga ikiganiro muri iki gihugu ku rubyiruko. Ni ikiganiro rero ahanini kizibanda mu gushishikariza abakiri bato kuganira hagati yabo ndetse no gushaka umuti w'ibibazo bikibabangamiye. Iki kiganiro rero ngira ngo no mu minsi yashize Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda akaba yaragiranye ikiganiro n'urubyiruko rw'u Rwanda, abashishikariza byinshi bigiye bitandukanye, ariko harimo gukora ndetse no kuba bateza imbere igihugu cyabo muri rusange. Hanyuma rero ibi biganiro kandi bikaba bizitabirwa na Madamu wa Perezida wa Namibia ariwe bita Monita Gingosi, akaba nawe ari umwe mu bazitabira, ndetse n'abandi bari mu rubyiruko, abanyapolitike ndetse n'itangazamakuru ryahariya mu gihugu cya Namibia. Akaba ari bamwe rero bazitabira ibiganiro rero bizatangwa na Madamu wa Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Jeannette Kagame, ariko cyane cyane na Madamu wa Perezida w'igihugu cya Namibia ariwe bita Monita Gingosi, nawe akazaba ahari muri rusange. Hanyuma rero muri ibi biganiro kandi urubyiruko rwo muri Namibia ruzahabwa ubuhamya bw'uburyo u Rwanda rwashoboye kwivana mu bibazo rwatewe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, rukaba ruri muri rukaba ruri mu biri gutera imbere muri Afurika muri rusange. Kuvuga ko rero urubyiruko ruzagirwa inama ndetse runahabwe ubuhamya kuva mu icuraburindi igihugu cyanyuzemo mu mwaka w'1994 kugeza uyu munsi aho igihugu kigeze muri rusange. Hanyuma rero Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Bishop John Rucyahana ni umwe rero mu bazitabira ibi biganiro hariya mu gihugu cya Namibia. Ikindi kandi hagazaganirwa kuvanaho bimwe mu bibazo by'ihungabana bikunze kugaragara muri sosiyete nyuma y'amakimbirane n'uburyo byarwanwa. Hanyuma kandi hakanagaragazwa uburyo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda Abanyarwanda bongeye kwiyubaka ndetse n'intambwe yatewe n'imiryango nyuma y'aya mahoro muri rusange. Ibi biganiro rero kandi cyo nakubwira cyo bizitabirwa n'abandi bakuru b'ibihugu byombi, bizitabirwa rero n'abadamu b'abakuru b'ibihugu byombi, mumbabarire. Hanyuma kandi abakiri bato muri iki gihugu bazahabwa amahirwe yo kuganira hagati yabo, baganire n'abanyapolitike, abarimu ndetse n'izindi mpuguke, bityo bifashishe cyangwa se bibafashe no kugira ijwi ryo gukemura ibibazo bibugarije. Maze rero bicugarije rwa hariya muri Namibia muri rusange. Urumva ko rero ni ibiganiro ahanini bizaba bigamije iterambere muri iki gihugu, ariko cyane cyane ku bijyanye n'ubufatanye bw'ibihugu byombi, yaba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Namibia, cyane cyane ku bijyanye no kuba basinyanye amasezerano mu zindi nzego zigiye zitandukanye. Nyuma yo gusinyana amasezerano mu mwaka wa 2015 n'inzego za polisi hagati y'ibihugu byombi n'izindi nzego rero zikazagenda zisinyanya amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibi bihugu byombi. Hanyuma rero ikindi nakubwira cyo urabizi ko Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda azitabira n'indi nama murangura rero izahuriramo abakuru b'ibihugu bagera kuri 4, yaba igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga ku ruhande rwa perezida w'icyo gihugu ariwe Felix Tshisekedi. Hanyuma kandi hari perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, hari perezida w'igihugu cy'u Rwanda ariwe nyakubahwa Paul Kagame, hakaza na perezida w'igihugu cya Angola
perezida w'igihugu cya Angola rero Joao nawe akaba ari umwe mu bazitabira ibi biganiro ku ruhande rw'abaperezida b'ibi bihugu byombi. Hanyuma ubwo rero reka nkubwire ngo iyi ni M24 TV, nkubwire ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo ugende ubona n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Reka mbashimire mwese rero mbifurize gukomeza kunogerwa na gahunda zacu muri rusange.